Oh bu. Jadi tepep patuna jaji. Namo maga nariko degaga tepen na sia-sia matu disuruh menurut Allah Ta'ala. Pak, hakikatnya adalah bertambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Yesoi. Na narapi waktu na mate ki. Na degaga matu di pasadian. Napa di desesale. Na mangolor-olor Allah Ta'ala sambil berkata. Walau tara idhil mujrimuna nakisurusi minda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ketika nanti orang penuh dengan dosa mengulur di Allah Ta'ala sambil berkata Rabbana puang absarna engkau nama kita wa sami'na engkau nama rengkalinga farji'na palisu wa pengmotona cinam pemula. Tapi aga narampe Allah Ta'ala sesena lemo sodega kegunanna nasabana rekko Allah Ta'ala umuru tapi makigunani lauriano salai na rekko Allah Ta'ala jabatan tapi hanya menzalimi orang lain. Nareko pun Allah Ta'ala sogikeng tapi masih keko demelo masedekah maka sia-sia no makokoe. Nasaba sia-sia no museseni alemu makokoe. Saki musesena alemu degaga ampunan poleri pun Allah Ta'ala.